Halo friend, hagani video ngan presyo thoy bi kumnu pila ban pendap ya bank account jompi hagani YouTube. Namar lada pi pendap ya bank account jompi ha YouTube ita pori abisa bapi kemai dengan YouTube kan poi ha bank job. Di dona wi bro kala kemai kat sau hajar dagani YouTube dang baka bisa kapat poi ha bank namar balai kam tip de kumnu ban ad ya bank account jong ka hagani ha YouTube. Tab haita lada pi kwa ban tip pai gani video dolas namar hagani video ngan ad ya bank account jong ha YouTube dengan pen IP ya ha YouTube lada bi ko aban adiga beng go pidon kam YouTube Swift code kumnu ban yo itu Swift code pangata rongan tu senyo to biya ni video de friend lada bi ko senyo ban pait lada pim de YouTuber hadil lada bi ko aban long YouTuber hadil a live name ro don kam ban tip biya ni kumnu ban yo da Swift code bai da piro pa ni video lada doni blog dom pi bode YouTuber san ni video blog dom pi mar itai produk jom piro ki don kam ban tim mar lada ki le mistake em ta den yo jing jari ki de bhaita sen ni video produk jom pi badlo wala along YouTuber. The friends waban senang ni video lada pi new gani channel jong friends waban subscribe ni channel waban klik tu bell icon friend mar lada pi klik tu bell icon video jong daily the friend agni video on I like em live po lada pi pan like so waban like the friend lada pi pat jing telegram group jonga waban klik tu link bonga I description jing telegram group jong the friend ngan pen ip agni laptop jonga kumnu pi la ban penda pega benga account jong pi de pi la ban use gani phone jong pi ro kumnu nga use laptop am kumtai pi don kam ban le dapat mentangan record ni laptop screen jonga dengan soto be kumnu pila ban pendap ya bank account jong pi hagani ya YouTube. Dapat na hu pila ini laptop screen jonga dapat chua ban sedang ni video ngako aban ong pi kumnu pila aban jo swift kon mal dapi ada ya bank account jong pi hagani Google AdSense pen pi don kam ban pendap uni swift code. Kumnu ban pendap uni swift code lada pim tip pa ini video lada pi kwa link jonga ni bangapin ip ni bank.co dam lada pi kwa link jonga ni dengan IP description so klik hani link banga IP de lada pi klik kan ip kumni pi hani source swift code hani pidon kamban I country de pidon kamban I India lada pila I India de hani ha second option nga Bank of Baroda hani pidon kamban choose ga bank jopi katenga yu lada pi use SBI Meghalaya Rural Bank ini bank pi use pi pa ya bank jompi yang ni yang mentangan choose ini keteng jong bank jonga de Bank of Baroda dengan ini dengan Bank of Baroda ini de Bank of Baroda jonga hani select city friend pidon kamban select ya city jongpi ladapi chongo shillong ne hajan jong chong jongpi ladapi chongo juai da juai katinga yu pa ladanga sos ni juai nam te hani kato juai no result match juai da pilaban ai hani shillong te shillong ro kamdon da hani pilaban ai Meghalaya ro omdon da gumni pichulet sapo ini te sos tengah te chong hani Bangalore dengan ai Bangalore ngal ai hani Bangalore te ini ketenga ai India Bank of Baroda dari bank jonga te Bangalore te hani cuklik hani swift code lada klik hani swift code hani kan di pinong te ini pila ban choose anyone te mentangan klik hani ledangan klik hani kan pli kumni te cuklik hani lada klik hani your bank information is safe as we do not store or use any your data tele cepo ini tekan ong picu don kam ban copy gini swift code pi kat hani picu copy gini lada klik untuk am tekan pi cepo ini pilih cepat hani kan pi information of bank teni de swift code teni ding keteng jong bank teni de i address jong ani pa ani de Trividi BLDC Kempegowda Road Bangalore lang ni de swift code jonga daman tangan copy gini swift code dengan lapor so to bi kumu ban copy ke swift code lada pilih cepo ini lada pi choose Meghalaya Rural Bank hangne Meghalaya Rural Bank umdon rang on different mentang ala copy ni swift code jonga tamanta pi don kam ban open new Google AdSense account jong pi dengan open ya Google AdSense account jonga dengan personal to bi kumnu pilawan pilih bank account jong bi hata different menta pi don kam ban open uni Google AdSense account jong pi ni de Google AdSense account jonga ni ngala kamai $1 hani ha Google AdSense account friend pi don kam pi chulet hani ha Google dah pilih ini Google the source Google AdSense na dah pilih source Google AdSense kan pi kumni the first si bidon kam ban klik Google AdSense login pi kato ni dah pi ko ada pila ban klik hang nero to pila ban login dengan ni Gmail jompi ba pi use dengan ni Google AdSense account jompi mentah ani de Google AdSense jonga lada ngalek chapo ini pi hani hapo kato payment na ada klik ni payment tapi don kam ban klik ni ya payment information klik ni payment information lada klik hani payment information pan kan ni hang ni kan ni pi kan nu pila kamai
te hai pi don kam ban klik ban ad ga bank account kumta hagani kan pi te menta kanang loading nomor slow plat anet dapat menta la loading dapat ni ini payment account YouTube India ani de jonga payment account jong YouTube ani mdere jong website dapat ani your earning kala pani inga sabu ar point kedai po dollar ngalak mai telada don cheese pa dollar ani bisa kan po bank jonga telada pil pa ini pa ni de jong bnai pesan jong bnai mas ngayo ci khasan dollar ini jong bnai April ngayo igani sabu ar dollar ni ani jong ume mdere pada update da jong me kan update senior prajli kumta the fundamental pi ga to ni how you get pay kaong add a payment method to receive your earning kaong kumnu add payment method to klik ni add payment method tada pi klik ni add payment method pan hani hi pi don ka ban add ga bank account detail jong pi pa hani pi add a bank payment method to receive payout by bank transfer contact your bank or exchange rate on fees bank account must be located in India and in US dollar currency. Tepai hani kata beneficiary ID optional ini pimdon kam data hani kau name on bank account mun pidon kam ban ai kerteng bodon jong pi ha bank dengan ai kerteng jonga bodon ha bank dengan ai kerteng tementa pidon kam hani ha po kata komnu bank name mun kerteng jonga bank do pidon kam ban ai kerteng jonga bank tefrana ni de kerteng jonga bank of Baroda tahani pidon kam ban IFC code ha passbook jong pidon IFC code amitai IFC code pidon kam ban fill ni tementa ngan fil lagani IFC code jonga hang tefrana ngala ai IFC code jonga tahani Swift code nenong hani pidon kam ban ai ga Swift code to Swift code bangala copy ngan paste hang ni ini Swift code banga ni post dengan ni video tani de Swift code tani ngan ai ga account number jonga tangala ai ga ni account number jonga tementangan copy ni account number dengan type yang ga account number hang ni tementangan la adapt tementangan klik ni save te ladang klik ni save benta kani Google AdSense kan verify kani bank detail bonga ai telada ka ni bank account jonga ka day temut ngala ban yo ni bisa dengan ni Google AdSense telada kam day temut ngamla da ban yo ta ni benta kala thogom ni bank transfer to bank account ladangan klik ni dapat ani de bank jonga menta nga ai kateng bank jonga he damar ani Google AdSense kamdere jonga ni de jong para jonga ngachna Google AdSense da kateng jong para jonga ang banga ai daga bank account jonga menta da kam ongre no problem ani bank detail jonga la fill ang ne bisa ro kan poi ha bank jonga namar ladang ani kala ada bank detail jonga baida company friend pidon kamban ada bank detail jongpi I hope friend pila asong tu telada pidon question te pila ban clip how to get pay bank transfer to bank any day account number yani keteng bangala ahni video sa company pidon kamban ada bank account jongpi agania YouTube pan yo bisa ada ni Google AdSense defan I hope pila asong tu kumno ban pendap ya bank account jongpi agani YouTube ngala personal thoi pe agani video da bi pai ni video do menta I hope friend pila asong tu te kumno ngapa thoi bi kumtai pidon kamban copy hagani mobile jompi to open uni Google AdSense jompi te le igu step bang apa snot bi hagani video te lada pi pai ni video do menta ta I hope fan pila so to te lada pi yo jingta daga ni video jonga friends ngaba ban share ni video vlog jompi mari vlog jompi ro pidon kamban tip te baita aku aban jompi share ni video te lada pila share da ko be pon pila share ni video te lada pi pan like ngaba ban like te ngaba ban subscribe ni channel jonga friend lada pi ko aban mai bisa online check ni video agani video ngalap so to bi kumnu pila aban mai bisa online telada pi kwa check ni video friend time dah mas friend ko boleh